یک سلام و پیغام، یک سلام درود بی پایان به سهم یکایک شما رسانیده می شود که کسانی که در سامانه یوتیوب وقتای اخیر مثال 1000 پادپیس که جمع میکنید و 4000 ساعت در مدت 12 ماه جمع کردن نمیتونین، متاسفانه اینا همش تازه میشوند و شما باشد دل مانده میشین، رفتوده میشین و از یوتیوب استا دور میشوین. سبب این را من برای شما حاضر میفهمانم و راه حل این را من برای شما میفهمانم و میآموزانم که برای این چی باید کرد. ویدیو را تا آخران تماشا کنید و لایک و ابونه را باشد فراموش نکنید. برادران، خواهران عزیز، کسانی که در همه سیستم در موندگیان، کدومی که در همه سیستم رس کردگیان که از همه برآمدن نمیتونین، از همین پرابلم ما روی حل همه را برای شما یافتگیم انشاءالله برای شما میفهمانم. برادرها، یکمین وقتی که 1000 پادپیس که شما جمع میکنین، مانیتیزاسیا ساعت را جمع کردن ده 12 ماه سراغ دارین. اگر در مدت 12 ماه شما ساعت را جمع کردن نتونین، بعد 12 ماه اینا مایده تازه شدن میگیرن. شما اسپیت نمیکنین که همون ساعت را جمع کنین، یعنی ایس پر میکنین اوسو تازه شدن میگیره. پس چی باید کرد کسانی که 12 ماهشان گذشته یا که کسانی که نو همین کار سر کردین و از دیگرو عبرت میگیرن نمیتونن ساعت جمع کرده؟ ما برای شما راه حل میفهمونم. اگر خودتون که بتونین پجالستا، نکه که نتونین مرحمت مراجعت کنین. برادرها، وقتی که همه سیستم در شما غلطیدین، انا مثال بخواین که در 12 ماه ساعتتون جمع کنین، یک دونه افیر میکنین، افیر ژوی افیر اینا میخیل چق میکنین. اگر وقتی افیر کنی نداشته باشین، خودتون هم که نشان متین کامera را دیگه طرف میگردونین و کم 1 ساعت نیم ساعت افیر میکنین و بعدا همین افیر در دهن یک تریزای یعنی دندره یگون بلندی میمونین و یگون منظره را یگون راه رو را نشان میتیه. خلاصه افیر شما 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت نکنین تا 9 ساعت. من اپتی خود میگم چو با 10 ساعت نه، چون که از 10 ساعت زیاد کشید یوتیوب ساعت نمیتم میبوره میچسبه اینم تریای همین تا 9 ساعت سوزای. خلاصه 9 ساعت افیر کردین، چند تلفونه که داشته باشین همه تلفون همون افیر میمونین، خواندن میگیره، تماشا کردن میگیره، یعنی خودتون تماشا میکنین، خیلی نمیگذرونین، اول تا آخر تماشا میکنین. بعدا برای شما را ساعت میته، شما 4000 ساعت جمع میکنین، مانیتیزاسیا میکنین. از 4000 ساعت در یک ماه چی خیلی جمع کنیم؟ سوال دیوم، برای یک ماه جمع کردن شما 50 تا تلفن داشته باشین سمیشنا 50 تا تلفن داشته باشین، یک ماه جمع میکنین، یک ماه نمیکشه. نه که اگر تلفنتون 10 تا باشه значит چند ماه میکشه، نه که اگر 5 تا باشه 6 ماه میکشه، نه که اگر 2 تا 3 تا باشه 1 سال میکشه. مثال برای هموقع تلفن میسور باشه هموقع کارش ما اوج میگیره پیش میره. اگر همه را شما نتونین، سوال سیوم همین را نتونین، همین بابای یوینتون برای شما همین جایی که کار شما رو حل کنه. در واتساپ ایمو می نویسین، زنگ میزنین، این همین نمره دا واتساپ ایمو داریم، زنگ میزنین یا که می نویسین، باقی مانده سوالا را در اوجا میتونین باز هم پرسون شوین. خلاصه برای شما را جمع کرده میتیم. بعد برادرها احتیاط شین که وقتی ویدیو میپرتوین تا مانیتیزاسیا را دو مانیتیزاسیا هر یک ویدیو تکرار نباشه. یعنی بعد مانیتیزاسیا گیران کردن یوتیوب
то хронда мешава ки мисол ай ҳар ҷои видео ранги дига блогеро оре ай ҳар ҷои видео кусоки интерес наша мегирию аввали видеода мемонӣ мардум амро тамошо мекунаву далши тамошо мера просмотр мегира а шумо ин кора ҳозир накунен барои чӣ барое ки то монетизатсия гирон шудан копия мумкин нест такрор мумкин нест эҳтиёт шен бародаро инам хеле буд иншаллоҳ ки ёд мегирен ва 4000 соата ҷамъ карден ҳамаш қоидави ҷамъ кишид медурен проверка мекунен эфиртона видеотона жалб надора 4000 соат зиёдтарак буд кишид баъд падат заявка мекунен ва падат заявка кардан бародаро вақте ки дар AdSense странара интихоб мекунен эҳтиёт бошен ки ӯ странара як бор интихоб мекунӣ дига иваз карда намеша яъне агар странара Россия кардӣ дар оянда Тоҷикистон карда намеша яъне ки дига давлатҳо карда намеша бисёри бародару хоҳарони мо дар ҳамин система ошибаться мекунанд ки мегӯянд Россия Германия дига давлатҳо сум бисёртарак мета регистратсия кунем охир вақте шумо регистратсия мекунен дар уҷа странара интихоб мекунен ҳо на ки далшира чикор кардаантона намедонен барои и шумо агар Германия кунен шумо бояд дар Германия шинос дошта бошен ки ҳамаи адресҳои пуррара ба шуморо бития шумо бизанен дар уҷа номери Германия бита бизанен код подтверждение мера подтвердит кунен хулоса пин-кода ай Германия бигиран битиянтон и кора ки мекуна ҳичка намекуна бародаро баъд боз чӣ буд мисол нозукиё шада ҳамин нозукиёи YouTube картинкара видеора повтор копия намепартоӣ баъд музикаҳоро бародаро эҳтиёт шен беҳтару хубтаруш то монетизатсия гирон шудан ягон хел музика напартоен гарчанде ки бигӯянд ки мо ба шуморо иҷозат метем мо ба шуморо ин хелӣ мекунем охир вай иҷозат бута YouTube иҷозат намета то монетизатсия строгиай баъди монетизатсия чикоре ки мекунем кардан гирем баъд иншаллоҳ ки видео барои шумо понятно буд агар ягон ҷода нофаҳмиё боша бозам дар номерои ки ман барои шуморо дар экран нависондагиём ҳамуда муроҷиат кунем иншаллоҳ боз ҳам кӯмак хоҳем кард то видеои оянда боша худо нигаҳбонтон лайк обуна видеора падилитса кардана фаромӯш накунед худо нигаҳбонтон видеои оянда дар бораи шаги дуюм ошибка мебурем дар бораи боз ҳам монетизатсия сухан гап мезанем шумо бошад ҳатман тамошо кунед худо нигаҳбонтон то дидори оянда